ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯟꯖꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯏꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯀꯦꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯋꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ सिबाव एचिवमेंट लेरे पीस पोरक ना बोना सिबाव तौग्रे लांजेनरी बमी मैम की सिबाव तौग्रे अखोई सिबाव तौगिनी सिबाव अखोई माई पाबनी मी जिंगजे तिनहन बदा अखोई सिबाव माई पाबनी है पोतो मधु हाइगदम ने मा लागा को अदो मधु हाइब मतमदा अखोई लेंगाक्सिना फमदी पाइबा एमएलए दो इंदी लेबा अदो लेंगाक्ति लेतबा अदो एतादी अइना मोइजे फट मोइजे लमहेनबदगी अखोई मोइ मसेन तिनौ यादबदगी नत्र मोइ थबक पजन तौदबदगी अइना मोइजे सस्पेंडेड एनिमेशन थमगा अइगी के हाइतारे सेनापति वरिबा अखोइगी कनोसे अमित शाहदा सिनरगा अमित शाहदा लोइन तौन बने ना हाइदि यारोइदना मणिपुर की लेंगाक की मणिपुर की लेइबा बीजेपी पार्टी की रोल से खरदी माचिन न सोय हार कनेबा हदे बीजेपी न पालिंग है होई सी तौरे हार कनेबा अदो गवर्नर दु मोई मखादा बीजेपी की लेंगा ओइता गसु अखोइगी लीडर दी गवर्नर दु नते हैबा अखोइगी लीडर दी कनानो हाय कांदा अखोइना वोट थादगिबा पॉलिटिशियन जिंग दुनेबा अदुना अखोइना वोट थादगिबा पॉलिटिशियन जिंग दो मखुन मखों पुल्ला थमगा बीजेपी ना ngasi miyam gi phanaba si tawri haibdu di akoi praja na madu yagadra yaroidra haiba potu ne bla kadoi je hoi adu potu ne yeng doi je ko auna ngasai gi lakpagi di ma lakpa yaiba tawbotabu ma la akanda praja na bjp na future lepsa kadam na teba praja na bjp gi future lep kadam ne ba aduna praja na la taw chathare ba rajniti se kadai da understand tawi kamaina understand tawi wari bu ko politician जिंगजे अखोइगी opposition दे लेबा politician जिंगसिना prime minister जी लामा मतुंग नमा मोइना हुनगाय रकदो मैम दो मधु प्रजाना ताब्रा हुलकपदु को दंग ताब्रा नत्रगा actual status को आइतारे अखोइगी असेंगबगी ओइबा फिबम से मणिपुर की politician जिंगजे लेरी तोलोपचारी power पीते दिल्ली की बीजेपी की लेंगा कम लई कनाना लुचिंगी गवर्नर का चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगी चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नर ने लुचिंगी गवर्नर जी अखोई लीडर दी नतेबा अखोई इलेक्टेड लीडर लेरी गवर्नर जी ना सेंटर की रिप्रेजेंटेटिव नेबको और अखोई इलेक्टेड लीडर लेरी अखोई इलेक्टेड लीडर सिंग से मोइना तौरगा लेबाक से शांति पोरे ना हाइब्रा सेंटर ना तौरगा शांति पोरे ना हाइब्रा अनि की खेनाव जे कोई प्रजाना करम न लुम्मे दो येंगदम नेबा अदा अखोई लीडर सिंग जिना वाम द गांगन देबे सुम थम्मबा अखोई लीडर सिंग जे वाम द गांगन देबे थम्मगांदा प्राइम मिनिस्टर लागा प्राइम मिनिस्टर ना बीजेपी ने सी तौरे अदु तौरे हाइरगदी 6 months another 6 months PR extend तौराबनी अदादी yang kanma matam da en biren sing na palamani en biren sing loiga governor lakpadagi farak pane na ma haibu ngam dori bra prime minister je noigi hana leiba leadership se akoina lengak leihendabai maram se noi mayam se mariam yenaba noi mayam conflict sida noigi jaga da interested party da support tauba non bias oiba government na sembang ngam da baine na mana hai doi jala ba ai ani je lai ma government non bias oi have nate ko bias oi have nate ko ai hai je ari samna da kuki kamuna moigi mitra duna separate administration tale somna kandana bjp na hai manipur kai roi na statement hanjan pi awda di manipur le ba political party bjp sigi manung da kuki tra su yaw ne da tari bjp gi machin da gi tholei ba khonjel si apunma manipur gi खोजेल ने लौबे यारिब्राबा बीजेपी मनुंग दसु तखाई चत्रो अदो एतादी ngसाइगी समना हेदा लास्ट येंग दो सिदि काइनो हाय गांदा कांग्रेस पार्टी जुमाई बीजेपी जुमाई एनी पार्टी होजनु मणिपुर की पीस प्रोपे प्रोसेस सिदा पॉलिटिशियन की रोल जे लई नत्रगा लैते है जे प्रजा ने लेपसा गदम नेबा अदुई मतुंग दा मु येंग दो सि प्राइम मिनिस्टर ना वांगांग मतम दा मी क्या तिल्ली अखोय मैम से प्राइम मिनिस्टर ngang na mi laung mari ga tindu ga de oi akoi nan dei chatra ijing je akoi peli na logja doi ne aina hai se akoi tilagum je habi na te ko akoi na hangada wahang mayam am leiba mo madu gi wahang jing du gi pakhum je mo da
Prime Minister amoina leirabra se akoina hangada wanga bu media mayamna soidana maki Gwaltabi incident gi representation amadi mawona soi pi ge harakane ma editor giga natraga amju ga soi una ge harakane ko natrasu amju ne appointment soi log ge harakane adugi pakhum ma pi ba gamadra kai ino statement no state thab chapa yam leiri ba pakhum drone attack ki matang da adagi akoi gi kano da yari pok gi som da tawgi ba akoi gi phi thong da chat ki ba aduda moina rep tawi ga na prime kano da parliament na hai gi se Masagi miwe ani dugi ningol ani dugi kano da press statement da rep tau gibe leite maitai garana koi bu kanbiraga puthoki bene na hai giba suguma mayam ama leire ba ai thamjani se ko ado si mayam ji pokhum je politician mayam na pigidam ne administration na pigidam pokhum na te ba administration di through law pirakane ba pungang na ngang ba yari se only politician ka tane even koi su dum ngang se ne ada masagi hai be pol mayam ji pokhum pibangam dana lengak legani हाइबदुदी लेरोयबा कछु को अदुगा सही होय लेंगाक तो लेबा तारगदी लेबा तारगी मदु नेक्स्ट सही अमा मखाई सिगी होयबा परमानेंट लेंगा अमोय लाक्तुनेबा मरक त अमुक सिंथोक सिन तौबा पॉलिटिकल एटमॉस्फियर फत्तबदुदी अदु बाउदी तौरकदो मानद्रे बुजि मतम जि लेत्रेबा अदुना सही पीएम लाको मतमदा माना पीगदो पखुम मैम लई मसि पखुम जे पीब ngамगदरा मियाम की पखुम अदुम लेरे सेकेंड दा पॉलिटिकल पखुम अमु पीदो यारोय political pakhumji kaino hai kanda ma lakko matamda mahakna BJP na manipur gi peace program sibau tawri hai sida akoi politician jing je makhut makhong pulla thami je tha taruk tre chai barak tore hoi chai barak torba politician jing ji akoi politician jing gi role je chap chana leiri bra natraga leita bra haibadune street lem gra tanba yungi lera khulakda nungra thabi ba ana ba layang ba kha chapa ana ba hang ba kha chapa se example ma ha ke ba ngangan electricity department ki 2020 kya gi no ma 2019 gi thabak lobo sing je loina ma mana cost of thokri je BJP ki cabinet matam du leira mane approve tor mane ba BJP ki site gi cabinet matam du leira ba cabinet na tra spokesperson site gi masi matakta statement am ta tholak de ba ada adi sai gi kani matam du leira ba minister na tra cabinet to corrupt oina logodra ba adu si governor na to usina hena phai na logodra hana leramba lenga ki role di kem letra zala haibse masi prime minister lakpasi da mana ngangak pudu dagi praja na madu digest tawdoi ne ba adu matungda BJP gi mathangi election gi political future ma lakane ba aduna yamna luba yam tricky we ba position ne akoina pangai haiba na su heta yaroi akoina masi chummi na taga lali man tawji phai phatte adu matam dugi recruitment do mi yawa ba khangbi u gaina adu gum nate technically law na yaraga finance department dagi approval lawraga law department dagi niom semaga kanogi state ki thabak lawgi bani thabak lawgi badu cost of thori ne ba cost of thopata gadi madugi cost of maramam lengani madugi maram du matam du palam lenga na challenge tarok tab se kai kino ga je prajana khanja gadam ne ba same mana ba mong da masai gi prime minister la ganda lenga si difang ta ga thamaga mana ngang dori ba potse noigi mi myam do lamen badagi aina tumina len givni aina tawradi loi phare isine na hairam ma chakhi dori braba aduga akoi phan khara akoi gi oiba kai hani ko akoi gi oiba political roles e naga versus cookie versus meitei na thamaga center na khoi je sumaina dum nga lai dori bra akoi political role je sunglai le roi ra hai bisi yam chaw question ne sigi pakhum du ne ba khoi na miyam na nga ge tabse tongan mama gi package ki kari gi sanga ba gi development gi then IDP gi leiba issue sidi adum regular ne moi tobam thokpane tom thokpane ko do akoi gi political future je akoi politician miyam gi political future je kai no je sidai da khang ne ba adum di khoi ngai min da di yaroi ba khoi na opinion no na pongai da hai ba na madu mong ta da la ka ne